apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya tilabas, Manong Milyo? 18:30. Ay, nawaw. Husto jay kunakit. Dinirit sakla kuman ti 30. Sayang. Kuma, isupay ko madya inabak mo. Uray balik tayo lang, kuma. Uwan nga rod sayang. Tayman papel mo, Manong. Taisurat ko ti numero. Adoy. 19 ka ti kursonadak ita. Ay, anya nga iti purom di tama, Manong. 35. Sige, mabiit laang nga rod. Takalagak man, sa kunto ibalik taran ti 19:35. Mala, isurat mo aminin ang numerom dita. Ay, wan gayam, si Susan. Amang ano kayat mo ti umutang iti lending? Kurang ngamin ti may sa grupo mi. Saan da kami apautangan? No saan kam makumpleto apito? Ha? Lending ko nam? Flang! Kwa? Awan mo't pangusarak no bilang umutang Ay napag-purchase mo iti store mo. Tapno manayunan pa dagiti lakom. Saan na bali at tunggal Sabado mo ti panagbayad? Ado mo ti customer mo. Sigurado ang makabayad ka iti Domingo, sister. Ayun anya. Mabalin mo't kit di abakla. Ay, anya nga iti kasapulan. Tapno makautang iti day taalending. May sa valid ID, barangay clearance. Day talaang. O sige, makigrupo ak nga rod kada kayo. At iti pagbayad mo iti bill tayo iti kuryente bakit? Aywan lakay. Nay. Imbag tempalagip mo. Inton bigat ti due date na ka. Yung kagagbayad din. Isupay man ng charge no di ka makabayad. Wen, agpaili ak inton madamdama. Apag hustong, mapanak mo't laang ag-purchase kadagiti lako. Ay, huwag nga. 5 ba ni Manong Milyaw? Saan pa'y? Apay, agtaya ka. Huwag nga ko ma. Tayam to man tayo 7:30. Tinayak idikalman. Ngam saan ba tarimwar? Tayam man ura 20 laang. Wen lakay. Adamot laang kursunada ket a numero. Kalagak man bareng rumwar. Nay. Di pagbayad mo ti kuryente. Yung kay bayad din. Mga no di mo man ibayad Di ka agararamit susan. Wen ka di lakay. Ay nadanag mo na ya. Nagrubwat ka nga rudin mapanak pa iti talon. Inak ilinong dagiti kalding. Mga no mabilagdan. Ay nawaw. Napungkit manen ta numero. Anyamutan, nagmalas. Ado, tinapungkit ita. Nagdadakkel pa iti tayada. Nantaribisarak man pa'y ti bukatil ko, Manong Milya. Ay katuhin na. Barang tumama kameten. Takdakkel ti tayam, tadakdakkel met ti abakem. Kisayak pa'y laang to'y inted nila kaya pagbayad ko iti kuryente. Sana bale, ta inton umay pa'y laang met alawas ti Judith na. Ti amuna, inton bigaten nga agpaiso ti panagbabayad. Napigsa ti 13 ita. Iso ti puro. Dagasam to laangan inton madamdama ti papel ko, Manong Milyo. Agkalagak pa'y, Ribisarag iti kasta unay to'y bukatil ko. Bareng matumpungak ket mga bakak meten. Mapanak pa'y kurot agpatayay jilaod. Dagasekton inton madamdama.
Ay, Diyos ke. Naabakak manin iti huweteng. Kasanunday to Naibusan ti pagbayad ko kumay ti kuryente. Sapay inton bigatan ti Judith na. Sister, ibati kong to'y bayad ko iti lending para inton bigat, ha? Aywan, friend. Ay, Sabado man gaya man nga agpayso inton bigat. Panagbabayad manen iti lending. Ay nawin nga, Rod. Imbagan ka ata dahi ti store mo ngagbirbirok para iti inaldaw a pagkasapulan nyo? Ay na, manumutlaan nga iti malakwak iti agmalam. Kurang pa'y nga rod. Awan pa'y kit din ati i-purchase ko. Ay, sister, adar aramida. Agte-text ngamin itay ni Ana. Agbirbirok iti katong itna. Aya, ay na. Ay kat mapanta. Ha? Asino nga iti agbantay dito store mo? Ibilin ko kininana suling. Isopay lang tagla ko. Sige. Dagasan ka inton madamdama, sister. Inakla agdigos ka na agpelas. Anya tilinutom ama si da, bakit? Ay, agkita ka di taref. No adda mailuto, tagluto ka. Ha? Masadutak ngagluto. Nasakit ti ulok. Ay, awan manan. Naabak ka siguro iti tungit, iso na pudot ti ulo man niya. Tadi ka pa yung nagluto, ay nawaw. Numabisin ka, agluto ka iti kanam. Saan nga adupay laang asasawam, dita? Ay, mapaisoan ka at agpaisaw. Ay, nagbayad ka iti bill ta iti kuryente, ay? Nay. Di kan sa mo imbayad ng taintag ko, ah. Binayad ako! Ay, siguradum lang, Susan! Tanusan, makaraman ka kanya! Ay naading ko, mangtad ka man iti kwartam. Uno uray utangek. Bayadak to inton adda kwartak. Pagbayad ko iti kuryente mi. Mapugsatan kami no sa anak ang makabayad itangal daw. Sapay na iranamat nga 1/4 ita manang. Kabay bayad ko matlaan nga may iti danaw. Silaw kan internet may. Ay na, kasya nakadiya ading ko. Ikarik, agbayad ak tumutla adagos. Jakmat dumawat kan kakit, no talagang adda. Ang awan ngamin at talaga. Sige mo't na ading ko, pangaasim. Ang mga no pang uran nak ni manong mo, no maamuan na ajak pa'y nakabayad iti kuryente me. Mala, ikan ka manang. Ngamnay, siguradum nga ibayad mo iti kuryente yaw. Wun ading ko, promise. Ipawit mo nga roden adagos, wano ijikas mon tamabibiit. Oh, atoy. 16.5 amin dayta. Inkisay konti porsyento. Ay, anya tilabas? 13.27. Ay na, sayang nga road. Pinabaryaak pa lang amin jay 200 pesos ko. Intayak la ko maamin nun. Dakdakkel ko mati inabak ko. Ibagbagak ngamin ngay tayam aminan. Ngam biningay mo pa ilang. Kat nagpigsa, tiba 27. Ay, wan nga road. Sayang. Oh, bakla. At ito'y balatong. Ay na wow! Agyaman ak asis. Agtayak man met barang makachamba. Wan, imbaglaangan ta na nga bakak. Ay na, at dan nakasagana pagbayad ko iti lending inton bigat. Ayan nga ti pinalingkin bakit. Awan mo't karga ti ref. Ay ikwa. Ijak pa'y nakapalingki lakay. Pwede ka nakapalingkay. Kano hindi pala na minsan akalman nga inted ko ti pagpalingkay. Ay na wow! Jak pa'y nga rod na gudong. Awan oras ko ang mapan ijay ili. Kasano nga awan oras mo kat adda ka lang mo dito'y balay. Awan mo ti daduma at trabaho. Agtung iso. Ken agtaya iti waiting ti trabaho. Ay na wow. Agtal na ka man si ka Jimmy. Rugyan nakman ako nakon. Awan mo't madingar aramida ka. Timade, numapanak aglalalaki. Tainted ko pagpalingkay ko nak. Di mo yaw awan. Isublim kanyak ta siya konti agpalingkay. Awanan naibusan. Ah. Mamin ano mo laang ay ta 2,000. Inggatang kumat iti karne kan sida.
Iso ti sinda tayo idi kalman kan itay biga. Ay, awan man na yun, Susan. Intayan man siguro ni ti waiting. Oho, intay asasawam. Agtaya akman ngam kwartak met. Saan mo akwarta? Agtaya ka yon. Agtaya ka, Susan. Ay, un manong milyo. At ti papel ko. Iso amin da ito yan. Wun, kumpleto day ta. Mala, mapanakon. Agpadayag pa'y. Sigurado nga gururen dagiti tayador ko ijay. Wen manong milyo, sigurado apad padaanan dakan nga agpaysoy jay. Panawan ka pa'y nga ron. Pangabakan nak manong milyo. Buenas, naabakak manan. Hay, madin sakit dito'y pwesto. Uray siyak. Nagsasaro no na abak ha kay na wow. Hoy, tayo dito. Oh, tayo kayo mo tanong. Natititayak. Uy, si Kangay, Sister Susan. Oh, daytoy matitayak. Nakataya kami aminin. Iwaras yung tibraha. Sige, yung oras yun. Iwarasan. Ay! Nagmayat ti barahak. Ay, may sapay. Oops. Ay na. Ay, namayat na talaga. Ay na, wow! Daytoy, ati baraha. Quality. Ay, imbag ka pa'y friend. Siyak ngay, kasla isulat ta. Hay, awan pag-asa na. Ay, lakay. Nagsweldo kan san. Mangted ka man iti inayon ko iti pag-purchase ko. Anya? Napanan ti paglaklakwam. Isumot lang ati purchase mo. Awan mat nga rudan. Maigat-gatang kumatlaang ngamin iti inal daw nga usaran tayo dito'y balay. Kanig ikang kay ti pagpalingkin. Kayan da dumapay ka sa pulan dito'y balay. Apay, pangip-ipanam kadagiti titod ko. Pangip-ipanam nga. Kanigat-gatang kumatlaang kadagiti masapsapul tayo dito'y balay. Agpalpalingki akmait. Anya ngay kumatisidaan tayo iti inal daw. Nujak gumatang. Ha? Makapasuron ka mat. Ay, dang nga! Pakasurunam kumangay no, pudnumit nga ipalpalingkim tititid ka. Higayang kanto pa, di bulan. Grace, ading ko. Mangted ka manin man iti igatang ko iti agas ko. Nasakit nga minti sakak. Idi pa'y rabi nga agot-ot. Jak makapag na. Kastaya manang. Ay kwa, adaak ngamin ita dito ilay. Anya ayat ti agas atum tumarang. Tasya kun ti gumatang. Tasa kun to idagas di tabalayo inton malam. Mala, isend mo iti messenger kaw. Ha? Ay ikwa. Siyak ton ti gumatang ading ko. Tadda reseta kanyak. Dida ka ikan no awan reseta nga awit mo. Ay, kastaya manang. Wen, iso nga ipajikas munti ko nam nga itad mo. Tapno makagatang akon iti agas ko. Oh, sige nga rod manang. Isend mo nga rod ati Gcash number mo. Ay, wen ading ko. Sige nga rodan. Iddapo kong da ito ta isend ko ti Gcash ko. Sige, bye-bye. Hello, Auntie Sulay. Papananyo nga eh. Ha? Nay, si kamagayam balasang ka. Kunak no asino itayo tinapintas ang masabat ka. Si kamagayam. Ni Auntie man. Talaga anarabak kayo pailang aging gayta. Saan man balasang ka. Puno ti ibagbagak. Apay di ka agaw-awidan iti ayan damanang mau. Planok nga ro tagaway inton umay alawas antay. Kailiw kumatan damanang Susan. Kan manong Jimay. Makapailiw mat nga agpayso iti probinsya. Ay, wala. Pumasyar ka mat sak paminsan. Umadanin ti piyesta ijay kat adu dagiti mabuya. Nakitak
ni manang mo asusan idirabi ije piryaan. Sagbabainti mo titayana. Anya? Adda ijay piryaan ni manang susan idirabi kunayo antay. Wan, nakitak mo kadwana ni Andong. Tay ngay agda-drive iti banda no kasya nga adda arkila. Ayawan man nga rudang. Na may sa anak manan ni manang susan. Lakay, ayan na nga'y taitad mo apagpalingkek. Mapanak ijay ili ita. Nakapalengke akon bakit? Kita amti ref, napumpun no. Kompleto amin di tanti mausar. Agraman rekado. Bawang, sibuyas, laya, kanda dumapay. Anya, Okay? Di mo ngamin ipalpalingke tititid ka. Di siya akong tinagpalingke tapno sigsiguradaw. naa. Imbis nga ipalingke. Saan ta ipapaabak mo ititong kanuiting? Sayang blati kwarta ay nawaw. Oho, nagsasao ka. Kasla di ka mat agtaytaya iti huiting. Wan, agtaytaya ak iti huiting. Ang sagpaminsan laang. Si Kangay, inaldaw kang agtaya. Inaramid mumutan abisyo, day ta waiting. Kentong isulat ko am tagrebrebisar iti bukatil ti waiting. Ay saos, agtal na ka man si ka Jimmy. Nakadukan. Ha? Panawan ka man langan. Ay, naabakak manan iti tungit. Naitayak pa'y aminen akwartak iti waiting. Agraman ti pagpurchase ko kumakadagiti lako. Ngam, jakmeten mga abak. Ay, buenas. Sapay Sabado gayam ita. Panagbabayad manen iti lending. Ay, jaske. Awagak man kit diti kapsat ko. Dumawatak manen iti kwartana. Sigurado nga ikanak day jay. Ni, agriring yung dimot sumungbat ni Grace. Ulitak manen inton madamdama. Ang mga nobisi. Ay, sister! Ibati kong ti pagbayad ko iti lending. Dagasan ni Sir Alex inton malam. Sige, friend. Agtaya kaya manan. Ay, ono 19 man. Manong milyo. Ariglado. Si Kangay Susan. Agtaya ka di. Ay, kwamanong milyo. Saan sapay? Awan kurso nadak itakat. Inton malumlaengan ti panagtaya. Ay, manong milyo. Ipa-first ball ko man ti kalding ko. Ikatwa na. Ado ti tumayan o kasta. Un manong, kasapulak ngamin ti kwarta ita. Mano ti balor day takalding mo. 3,500 manong. Ubing pay daytoy, naganuspay, naimas ti karnina. Kan kita umat naglukmag. Saan akasla kadagiti ilaklako day jay ili anakot kutong. Uwin nga rod. Nagdakil nga agpaiso. Nalukmag di bagbagin. Gata nga salangan, tapadakilakpay. Ayun manong milyo, dumakkel pay dayta, mayat atarak nun. Mabalin mun tumitlaang nga ilako itinangingina. Wen, mala, gata nga kon. Tapno solve ti parikot mo. Agsaksakitak ading ko, pawitan nakmanmanan iti kwartam. Jak makapag na, kemaro ti rayumak. Kanay na, agurigurak pa ikit din Ay namanang, pasensyakan at talagang awan maitod ko kan kayta. Adumang amin ti paggastusan may. Nagbayad kami iti bills may. Kan baybayadan mi pailaan to'y lugan. Agkita ka pailaang ay ti daduma apagbuludam. Ay naading ko, maasi ka kadikanyak Huray di ibayad ko laang iti lending ko. 560. Tapno pumanaw dan dito'y balay. Banbantayan dak ngamin, aging ga amaitid ko ti bayad ko. Ay namanang, sorry at talaga. Pasensya,
Ngam awan mat may taggaw. Bumulod ka pa'y laang ay ti sa balay. Awan pa'y asim mat si ka, Grace. No adda kwartak, ik-ikan ka mat. Ngam itatasyak tag kasapulan. Imutan dakpay. Ha, awan utang mo anay bag anakam. O, sige tadda pa'y aramidak manang. Bye! May, nakailan ka mat, Susan? Apay awang klase yaw? Uno, nag-absent ka. Klase asa wumit. Nasakit nga rin ti ulok. Oh, kita am ti sakak, limtag. Jak makapag na. Kimaro ti rayumak. Naalam day tati ka na yung mapanagtungtong 8. Naktangan siguro. Lakay, mangtad ka man nga rin iti igatang ko iti agas. Tapno agimbag. Awang kwartak. Alimutin alaka. Awang nga rod! Nukunak nga awan! Naawatam? Imot. Tasyak pa'y kiidin ti imot. Ay, kaya't mon sa ti makaraman, ni iwas-iwas kan. Dalaga mat, imot ka. Ay, imot atal na ka man, imot. ay. Makaraman kan. Pudno mga min, nasakit ti ulo kan sakak. Kimaro ti rayumak. Makita mo't alimtag ti sakak. Ngumdi ka mo't mamate. Ada tao iji sangot ti istormaw, yung kakitaan. Itay pa'y bigat nga agurura ijay. Wala kay. Tay nakautangak iti lending day jay. Isugayam nga adda ka di ta nakailad. Ta ilamlam mga ti utang mo. Sige, linding pamursusan. Apay, di mo amaw, ano umutang ka iti linding, ket bantayan da ka ingat trabi no di ka makabayad. Mangtad ka nga rodan iti pagbayad ko lakay. Tapno pumanaw dan di tasango ti istor. Kababain ka dagiti kaaruba makakitkita. Awang kwartak, di ka man dumaw dawat sika. Amok nga da kwartam, ta inlakom ta kalding kaw. Awanan ka itibain, nagalas ti ugalim. Jaklag tagtagaring abuso na ko na. Ay, pang-urin kan tupay. Wala kay, pakawanan na ka din Awan mo't ngaminan amok asabali apamuspusan. Iso anang ilako akon iti kalding mo. Ikarikla kay, maudin day chay. Sana kun nga agsugal kan agtaya iti huiting. Basta ikan nakiti pagbayad ko ita. Torpe ka kide. Panaganan kan tupay iti saka wano ulaw. Tayo so tisang kapambarmaw tapno makadawat kala iti kwarta pagsugal kan pagtayam iti witing. Lakay. Pambaritis ka bakbaketan. Anya nga ita, di da kan pabuludan Ulbud kan tumo ngamin. Alakit din alakay. Mangtad kan iti pagbayad ko. Tapno pumanaw dan di tarubayan. Jakon makarwar taban bantayan dakmetlatan. Kung kunam apay ngamin nga inkagut utang ka o mo pagbayad mo. Inkagdiskitan iti pagbayad mo. Di nakiramraman kadagita utang mo. Maminsan pa'y anapanaknakan nga awan ti nasayaat nga itdan ti sugal. Ilumlum na kapaykit di iti utang. Di ka nga rod umutang no di ka mat mabayadan. Tati utang rumbang nalaang abayadan. Saan kat nga ilam mangan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.